téléspectateur ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatu hande kadi en hewti ka émission men hotiren fouta lendije ɗen fof 14h30 en fottay ɗo ha e 15h30 1 heure de temps beaucoup de clip un peu de musique hara en salmini jama on fop wona o ma o bella joli woni retour mum gon kapto mon Jama TV deux émissions ni ɗo ran ɗum waɗi absent donc hande noon en arti ka plateau men si allahu lan ɗon jaaɓi hara eɗen ɗo lendije ɗen fof 14h30 15h30 ka émission hotiren fouta 22h kadi si yoni lendije ɗen fof ka émission laaɓa poyi hara hiɗen ɗon si allahu lan ɗon jaaɓi kono mi woɗita noon souvent si invité ɓende jaaɓi par ce que a invité goɗɗo haala dernier ma noddama oɗa gantu donc émission laaɓa poyi on neɓata hara voilà min adda e jugé go kadi émission jiɗi pour de jamma on arta ka émission ɓe jaɓa ko wiya kon hara ko ɗo salmintoniraɓe men ɓen e babiraɓe men kotiraɓe men e bappiraɓe men e soriraɓe men e ɓe ananda hoorema en tout cas no waali kadi kawɓital no nawni yo Allah dikkinɓe hoto jam moƴƴere nanggaɓe sokaɓe kadi e kasoji yo Allah hulan ɗo yaltinɓe hoto jam moƴƴere kala molate ko satti hoore mum yo Allah ɗon ittan ɗum e hoto jam moƴƴere haray en arti ka émission men hotiren fouta numéro téléphone kono wowiri noon sansali plateau on sansali haray kadi ka télévision o won ɗon sansali ɗum ko face en face monument Colobane wonɗen ka premier arrêt BRT on siɗa arde takko lycée Kennedy sa hewti ha ɗon numéro téléphone mo noɗɗa o yaltante falte ɓadde publicité ji ɗen voilà e sponsorise gol émission ji ɗin hara ko teddugal e moɗon innen kadi bon sens à tout le monde en tout cas e concert ji wona ɗi waɗere ɗin e waɗaɗi feƴƴuɗi ɗin haray troɗɗen allahu lan ɗon yo allah ɗon kadi ɓokkor ɓen ɗon kadi ko ɓuuri ko ɓe heeɓi kon ka feƴƴi ɗo kon e newede hara en salmini jama moƴƴa en caali hay goto hande noon ko min aranta on régime tati clip makko nouveau clip makko on ko wonta premier hande komi watta sorti ka ɗuma ɗo après artan straguer basse ɗon andi samedi aroɗo inchallahu lan ɗon jaaɓi haray ko ɗum woni toon régime e sengi ɗon arten e pay kum ɓeyna kum mboma wendu ɓayno reni fewn ɗo na min waɗi na onon ko allahu lan ɗon waɗi iwen ɗon arten e sayfo balde ɗon andi sayfo balde fewn ɗo ɓi trophée molanaɗo e côté ka haali pulal en tout cas en arta yewdugol ɗum ɗon fof si allah lan ɗon jaaɓi saiji go kadi hara en arta waɗen débat molnaɗo e débat pour artiste guinéen ɓen ko ɓe woni golde ko si allah tan ɗon jaaɓira consultant ɓe ne jooɗi yewten pour la culture guinéen yewten pour musique guinéen yewten kadi ko honno basse ɗon andi fewn ɗo en tout cas talangol no ɗuuɗi kono golle ɗen no fanɗi bon hara e salmini bobo dansol aussi merci beaucoup kankadi mo salmina moƴƴa passé fewn ɗo yimɓe woni wadde ka réseau sociaux kon tan ko o wilan publicité il faut publicité mo wona kanko waɗi ko allah kankadi ko sahi makko on hewti hara merci aussi wonɓe joguiɓe bobo dansol ɓen salminen kankadi général Barry depuis Gambia e kanko e Gaza salminen wano junior e Tahirou Barry tout le monde wonɓe Gambia ɓe fop mi accali hay e goto DJ Koli famille DJ tout le monde mi accali hay e goto par ce que vraiment wosi a wonde woɓɓe ha on serti tawi ɗo weldi en tout cas haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude sertugol mo hara ɗon haaɓi hara mi weltanike o moƴƴa mi weltanike kadi Allah mi weltanike kadi jama on fop wona o ma o yawnoɓe kadi ko anniversaire ɓe fop en tout cas le 2 décembre passé miɗo weltaniɓe weltoriɓe kadi paremɓe ɓen e maremɓe ɓen invité ɓe fola weltaniɓe régime s'il vous plaît gaddanan ɗon tati par ce que hiɗa andi ɓe o wiwo bombe mahi daari tati arten ka plateau men Jama TV si allah ɗon jaaɓi ɗen ɗo hande numéro téléphone affiche mo ƴetten 78 ko 116 82 38 78 116 82 38 en arta joni kadi ko feƴƴi e concert feƴƴiɗo ɗe balɗo par ce que hande ko Mama Salou Lemiro woni ka émission laaɓa e poyi o andina jama on ko honɗum ɓuuri feƴƴude malgré o wari ñanden ɗo mais tangontere raɓɓiɗi seeɗa il faut hande wara o ƴette mo 1 heure 30 minutes o laɓnana en ko honno o concert maɓɓe feƴƴiri samedi feƴƴiɗo ɗo dimanche feƴƴiɗo ɗo le 10 décembre par ce que il faut que jama on laaɓana ɗum poyi ko honno ɗum ɗo woniri par ce que blogueur ɓen no wowla saken no wowla marɓe important no wowla ɓe ala important no wowla anduɓe no wowla ɓe anda no wowla mena baba hunde nde si hewti jooɗi keɗo en anda merci à vous tous maydaren kanko wiyete tati ka tigui fewnɗo mo tourna Europe régime may aca yow Rastaman fiñande ko Broadman sende nder gol fettuɗo e tono dogiɗo yes I man
Lati foma tigi tigi finyande go werde gido. War moria, jeru moya. Yeah. Ndaru be dudu de tun, ko yeji torda wo be dudu de tun bombe. Ndaru be heu de tun, ko yeji torda wo be jeu de tun bombe. Mene mellum bay joni, awa joni joni. Mene mellum bay joni ya. Si be fala be duda kadibura choji, ninkanganda ko minyaki goti. Sino bubi sasa te ukadi andu choji, kadi mi abala ngoli. Joki dapti boy tunde dapi be seke me luta mi anta ino day. Be dodi de womba kadi bai be sonja. Oh jaja was son soli jaja. Down the man de be fighter ma. See that man di fiancé ya bonalan jaka. Be mi jibelan kailan, si be mi yo si da beli boy ilan awa. Halalando mo walilan, do the boy ni do darte lan sonja de nane. Rasa nane nane nane. Yeah. Ndaru be dudu de tun, ko yeji torda wo be dudu de tun bombe. Ndaru be heu de tun, ko yeji torda wo be geu de tun bombe. Mene mellum bay joni, awa joni joni. Mene mellum bay joni ya, ha ha. Hey yo, hombo mi jiyo kadiyo yantai, hombo mi jiyo kadiyo lutai, hombo mi jiyo kadiyo dasi. Be yanda kadi kongo tinni. Ila takadini bay jaura, koma ila kadini bay jolta. Kadi hatum bay be anda, figenja rasta bay kosonte. Arja genja goto wa valja toni, figenja talando kohombo. Tati man kokanko kadi goto bona, eturunka aja ubeja. Besika mi anta ido, si besika yo si bomi da soto do arjeng. Besika mi anta ido, besika yo si bomi da soto do arjeng. Ndaru be dudu de tun, ko yeji torta wo be dudu de tun bombe. Ndaru be heu de tun, ko yeji torta wo be geu de tun bombe. Mene mellum bay joni, awa joni joni. Mene mellum bay joni ya, ha ha. Hey yo, one day I'll dami dali dunno fono renti ala kanfo kotaki. Nane jama fono teli tati man mo woli ala notini. Lamin bay nyari wada rasta man kadi andwen se dali. Erdogan kadi sudali, jama julbe ko gonga kawonki. Salif bombo kadi bembe waldi ghetto bay no se di ko gonga kabende hey. Yo gyal dem. Yes I have finyande gold ar de gido goto tabido. Betty Jallo boutique. Ego tati tigi ara salmini kala mona dawro en tout cas fewndo ko France jo tati en salmini dum en weltani ke dum en tout cas o wakkili kankadi sa ndari tourné makko en Europe en tout cas Lyon nyande gise fermé wadi en tout cas Europe engal tati kankadi bati raccord merci en tout cas ko wakkilare ko non aduna on ko sai si sai ma on hewti ko make hendoda ko alla foduma ko woni ka tampere woni ka moƴƴere c'est ça artiste ne doit hebde patiente o waɗa doy sa waɗi doy Allah walla un jour viendra Allah hulan ɗon kay kadi ndara ko on ɗa wadde kon en tout cas hiɗa wakkili hiɗa waɗɗoɗa muññi o ɓeytanama e hoore ɗum ɗon ko on ɗa wadde kon pour cela andi woɓɓe no woodi artiste ɓe ara ɓe golla e ha hara so no jippa tum ala ƴawde ko dartangol ɗin piiji ɗon fof kañ kadi ɗum no wawa voilà e piiji goo haray salminen DJ Lamzo moƴƴa wiyemo bravo parce que anniversaire makko en tout cas wadi plein bravo petit en tout cas moi je te salue bien mi weltani kema kadi parce que dum don woni paykum wondugol e jama on wakkilo kay kadi ka watta ko resi à 100%. Merci DJ Lamzo ajetten premier auditeur ka ligne ka Jama TV. Assalamu alaikum. Alaikum salam jaram on jarama don e jang jam danga onnale alhamdulillah da noddam on damake honno Mamadou Diallo Mamadou Benatali Diallo Mamadou Yaya Benatali waaw nayle konu fen day jang jam danga onnale alhamdulillah alle to jam danga émission nana la bade merci beaucoup Diallo Mamadou Yaya nayle welta ha jarama mi weltike ok nan tori don Saifon balde d'accord ouais après il y a pas de problème Mamadou
Merci, merci Mamadou Yaya Diallo depuis Bentali, motori Saifon Balde, en aray si mi ka Tiger, en aray ka Saifon Balde. Passé donc andi samedi inshallah jabi, aray ko fengo wonden do finangal wonden do samedi inshallah, aray de maison de la culture Douta Sek. Donc maison de la culture Douta Sek. Merci beaucoup les gars. Nous sommes Medina Wata, Belesdian, donc andi en face mairie Medina on, konon woni Douta Sek. Donc so ngari hari 25 ka auto jigire den wonta do wala sam ku kala mo la do tese holla yon haray are maximum vraiment soutenen pay kunkum parce que pay kunko wona dawrama minti mi suivi ko mari talent et puis pay kun wa yimude sincèrement parler are souvenemo ko gris compagnie woni ko addimo merci beaucoup haray régime may ndaren pay kun taw arte nenen ke pullo parce que pullo no weli bo aya yara kosang yara wala piji fo kanko pay kun namo esraga donc anno min hay inde ne haray no mi andawo konno pay ko men sala jabi so hewte ka plateau de ngande acca yette goddo kalen assalamu alaikum allo merci beaucoup kala kay noddo la yande du télé on seeda du ta télé ma on seeda wawen famonde de wala pottoda télé on et téléphone on si voilà haray don donc en wawe famude mo merci Abdourahimi depuis Koloban et Alpha Ngidou kadi salminama AC Game fo mi arta joni mon passé don troisième mission sala jabi ko dimanche aro ka tere yakar de Grand Yoff haray ko teddungal Game fo jibinande Game ko teddungal le mon troisième match mon et puis troisième heure aussi kono jota massi mahin régime may say wadi prêt hande mi moƴƴa parce que mi wari wadde émission la sawadi seeda régime may s'il vous plaît yeah striker yeah yeah bari wadu fereng wata siku ajara jalante aduna ko fus batunyola haisi kwa jamonter ko ya wonu sereng wona nedo wondo wo jalante gonga koko halete kona wona wondo wo gonga halante iya no ka t-shirt les ennemis sortent par la petite porte je suis un prophète qui à la kill point halaka noté di buri recroche je suis le boss mono holy tuba mum kill sort miro kene mimi hula goto miro buri sari siko bono poto fu be ganata zero talar il force miro buri mbodi tuba mono modi miro wali sudi ga kamono lugi budde mono udi buye momi sogi alla dandu kudi arsike mino di miro buri mbodi tuba mono modi miro wali sudi ga kamono lugi budde mono udi buye momi sogi alla dandu kudi arsike mino di miro fala yaudi miro fala bel villa miro fala na bonene jarambe ajoya berdeno jalbi no rawniri wabira miro yobine di jullini ko dummi andira batamono kausari jo fini bono kokodomo hebataye anko bengonyo batamono kausari jo fini bono mokodomo hebataye anko bengonyo ay so yehi karmo ko mami ferma ko miro buri buto wata goto huto mimi hula goto ko mi karmo ko mami fusa poto sida joji loto simi no di noto lando onko goto no dire la koto poto kwa poto miro mari no pisari emba hida joji koto sori matu sora anko kite sura jo fini no bono buyo kausari na fala bundu kausara na figi jo hino mapi kausori nganye kono hidon andi hidon kansori fi men jala anda no mentampiri hakil masi fadi fere made yagata udonki nakatumu yagata ale anna bajo kalle habata golle rade yingo fata mimi wonti sari bay bono dudi men tubino mido buri finto watatawa yanko mi suudino mido fala jawdi mido fala bel villa mido fala na bonene jarambe ajoya berdeno jalbi no rawniri wabira mido yobine di jullini ko dummi andira batamono kausari jo fini bono kokodomo hebataye anko bengonyo batamono kausari jo fini bono mokodomo hebataye anko bengonyo bay kum futa giya walli yube miro sera gonga miro itakube sori mawdo yo alla yobe alma mi be futa la andi tabe miro lami timbo lami labe fode haji lami timbi miro lami koy lami fugumbala lami kebali la lami buri ya e kolade diwe den ko de jeenayi andi nebe goto gainayi ngari e kalisida inayi halfi gonga alla lando ayinayi bay kum pita hula tale gere bay kum labe hino fonti deftere dadogo hida nganya tepere singata nyumaro hida abere jiketa ko miro dari ko mille woni kausari bagude leppi mi fali hirudala yo ando mali jiketa ko miro dari ko mille woni kausari bagude leppi mi fali hirudala yo ando mali
miɗo fala jawdi miɗo fala bel villa miɗo fala nabo nene jaramɓe hajjoya ɓerde no jalbi no rawniri waɓira miɗo yoɓinedi julɗini ko ɗum mi andira wata mono kawsari jofini bono bokodomo heɓata e anko ɓe goño wata mono kawsari jofini bono bokodomo heɓata e anko ɓe goño Tiger wota mono passé lo ngandi so moni ke dungara mo ƴawa yata le samedi le 23 wota mono il faut que voilà ara mona ki fije jalen samedi le 23 salmina mo be ka page Facebook be fofo no 45 personnes no ka page Facebook ka YouTube ka ngala ka tout le monde mais non télévision Jama TV ngartu imposer jeunesse on pay lo ngandi ko sati kono lati piji ni fara ko piji kon non wona fo wonta kadi piji ara salmini Jama fo pe weteni ke kala mandaro en tout cas ngari kajjata depuis to robos kajjata en salmini moƴƴa en tout cas à chaque émission ara mo darde naban gollam mo kadi ara o ya o jodo ka télé makko walla o jodo ka page Facebook on dara télévision merci kajjata merci aussi mi lande ko kadi son hewto en hore janka anniversaire depuis robos salmini kadi Aïssa salmini kala mandaro ka no darde émission Hotren Fouta merci aussi à Abdourahimi en salmini moƴƴa le président portal souci fori résidence à Dakar merci mi salmini moƴƴa mi weltani ke makadi moƴƴa mi andini makko enen si Allah no jabi hamba bayara café mi simi nangi goddo mi akita fala do wowlu basse ko sa wowlaka tun haray no heddi andede goddo jetten goddo ka ligne assalamu alaikum wa alaikum salam on jarama hidon e jang jantum masala hidon make on do noddam ni honto amas do kay yo na depuis honto Mamadou Malal Diallo konto wonda Mamadou Malal Yof Mamadou Malal a porta ko telema on seeda ay hawri porta telema on seeda wala na dum rek mi wonnande ka wonda ko mi wonnande ko mi woni nantude ka tele ala to alhamdulillah day jang mashallah na golle mon de no laba merci Mamadou Malal mi weltanima golle de no laba mo ki Jama TV no laabi Yof ka no laabi no moƴƴo mashallah merci beaucoup Mamadou Malal ko enen hawti nani okay ko morso mo clip mo falla mi oke Mamadou Malal allo merci beaucoup Mamadou Malal Yof salla jay mi subante clip moƴƴo mi waɗanama régime adnan ɗon mboma d'abord sen ari mi yolan noon ande mi waɗan noon partagé no no premier clip ji ɗi arta noon min noon tati si ari seguer si ari ko mboma wendu woni arde mboma wendu si ari sayfon balde si ari adde Mohamed Fatako siwi Arteng et Ousmane Paye ko Ibro Niamé ça c'est mon clip préféré ane on ko woni clip am préféré aka ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum wa alaikum salam on jarama hiɗon e jang entum alhamdulillah golleji hiɗon noddami honto ɗon make honno maki Abdoul Hamid Diallo ni berifiti Abdoul Habib Diallo kon ton ɗame nodde Diallo berifiti tako d'accord gueltape Tengej kono fewndiɗa e jang alhamdulillah voilà no korto carte wingi ɓayɗa andi korto carte aduna ɗum ɗo lannata meɗen muɗum d'accord ko mbo faalaɗa mi waɗane vidéo on ɗum faala mi waɗane ka Jama ka émission ɗo ko tati bombe on tati bombe on feƴƴi il faut yafoɗa on ɗon feƴƴi joni kombo kadi faalaɗa yeeso ko andanta ko ngawa andanta ko ok d'accord merci beaucoup mi waɗantamo nani monsieur Diallo aca merci beaucoup 78 116 82 38 DJ Bella joni hari wulɗama auditeur ɓen auditrice ɓen fof haray ko ɗum a watton ka numéro téléphone onon e min sallah jaaɓi min non beaucoup de clip un peu de parole ok ƴetten kadi goɗɗo ka ligne assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jang nala toon alhamdulillah no ɓe gurne muññatade yaw
kono jam alhamdulillah en fait en tout cas émission siwde moi mais mais quoi wi mi émission mi lan siwde ma kono mi weli quoi merci beaucoup danodda mi on tan ne onno Liberté 6 kono no wori question falal landade quoi Jama TV ko chaîne en fait ko chaîne ko Sénégal o jooɗi ka efficace ko Sénégal o jooɗi kadi ko guinéjo jeemu ka haare ko no woniri Jama TV no Sénégal do Jama TV no en face monument Colobane ka are BRT on en face lycée Kennedy ɗum taw ko première fois a faami Jama TV kadi ko pay kunkun telimile kadi jeeyi Jama machallah télévision ko enen jeeyi mo kadi wona machallah voilà haray ko teddu galle ma nani non en tout cas merci encore parce que et puis nous émission jiɗi mi ndaaro émission ji Guinée Mbuy e sende Mbuy mais particulièrement ko minen yide Jama TV comme vraiment ko manaɗa waɗama émission ji woni d'importance et puis kadi miɗo yiɗa kadi onon animateur ɗo wonɓe toon men kadi vraiment émission ji no yaade no hanniri noon quoi parce que vous posez des questions pertinentes et puis vous êtes free quoi encore donc ɗum noon tun kadi ko buy noon par ce que woɓɓe ils sont un peu complexés mais onon ko mi yiyata on vous êtes un peu free quoi vraiment Jama TV min kaka buke minen men nangude quoi ko réseau minen men nangude o réseau parabole ko ɓen joni karteji kono ko min nangude komi tori Allah ko Allah waɗa ittan men mo ka réseau amen ga mais vraiment émission mo Jama TV mi émission ji divers kana toon wona émission ɓeydodiral émission ji nana hoorema kadi ko ɓeydoji conscience seeɗa mi émission ji bus ɓiyanata hoorema ko woni de importance hari guine comité guine woɓe ɗo ɓe no mankannoɓe ɗo merci émission laaɓay poy on sallah jaaɓi laaɓay poy kala ko woni hakkude communauté guinéen on si min tawi ka woni acteur jommum on ara waɗ joɗɗina min joɗɗima ɗo min landoɗuma laɓɓirana min poy pourquoi ɗa waɗde piiji goo pourquoi piiji goo ɗa waɗede donc on émission sallah jaaɓi kikiɗe à part de 22 heures e a jottoɗo suiva émission on kadi ka Jama TV sallah jaaɓi et puis kadi noon ɓurton kadi sensible kadi communauté men on kadi yoɓe andi hadi pullo ko andira ko hersa wallahi ɓe inna pullo hulama kono wawa herse joni noon min mi tawi tan hersa ɗon no ino yaltude men seeɗa par ce que a daari ka réseaux sociaux ko yiiɗa fulɓe no yenidira ɗo nene ma yiya kadi ɗo yiya hande kamen ɗo hande hay Sénégal hoore mo yiya fulo fuuta ko woni comportade dans les soirées ma dans les rencontres yiya ko wiɗa komoye comportement ɓe on a tawa noon ɗum na ɗum ɗo andira ɗe wallahi par ce que mi haray debbo polo fuuta hay so wattoto pantalon ko suuɗo ya haka effectivement watta ɗon o itta wuude hen o hollora pantalon nemo ya toon kadi ha dow kono jooɗi fe ɗoni koye konnguɗi ɗin daari hande réseaux sociaux daari hande koɓe yindirde nene yennidira hakkude koyɗe wirtidira ɗum polo fuuta andiraka ɗum en tout cas haade ko ɓe andir polo fuuta ko hersa wallahi voilà donc haɗa vraiment miɗo yaafino boyi ko mi jogui antenne on ko merci ko haɗa vraiment miɗo yaafino boyi quoi kono vraiment haɗa on vous remercie haɗa kan on attend le débat politique les débats politiques il y a pas de problème on débat politique ɗon noon haɗa c'est des débats camps divers wona IFDC RPC wona IFR haɗa dal ko débat ji ko haɗa ko débat de gilet ji kelluɗi quoi mbiɗen haɓɓi ɗon kadi ka émission ji ton d'accord merci beaucoup merci à vous. Acha, merci beaucoup. 78 116 82 38. Voilà, émission, c'est comme ça. Voilà, chacun, quand vous mettez émission, vous mettez un numéro de téléphone, pour chacun, vous avez point de vue. Boubacar, ambassade de Guinée, merci beaucoup. Moi, dans le message, merci. Boubacar, ambassade, tournement Europe, mon petit tassi, quoi, merci à toi. Merci Matar aussi, depuis Wakam. Merci Salou, depuis Wakam. Adama aussi, merci depuis Asalem, kono ko Grand Dakar odi kono non mi andi et puis ko kankane mo yeyde Asalem. Merci Adam, merci Ousay aussi depuis Thiaroye marché Waranka fof no darde Hasanatou aussi mo darde émission gon. Merci aussi à Kadja kambe kadi fof be darde Ibrahima kadi ka réseaux sociaux. En tout cas DJ be fof, merci DJ Koli depuis Gambie, merci aussi kala mandar en tout cas no darde kala kadi wonno ko association portal fi bantal résident à Dakar haray président no Ibrahim Diallo merci beaucoup mi andina non geme on joue et dimanche Allah jabi 3e heure dum do ko non jeyi di biyeji do o geme jeydi teddungal le mo ko santike woni do o santike hibe landi en
75 000 francs CFA teddungal e mon onon ASC Guémé ha hewta président l'AJVDT on président l'association de la jeunesse moyen Guinée monsieur Sidi Ndeylo voilà haray teddungal e mo hindo biyeji di ASC Guémé on joue et dimanche 3e heure biyeji din hide landa 100 personnes supportoɓe passé ɗon andi fayda o masiɗo sempiyali mo tungare duwaji ɗin jabaki ko 4 points marɗen ɗen duwa heɓde 3 points wona 7 points après noon habboɗen ka heddi kon ka 4e mars wawen piide kadi feƴƴen ɓayma feƴƴen ma ƴetten kumponko ma ƴetten voilà Boubacar Lambanji les entraîneurs voici le président Idrissa ino biyeji ɗin teddugalle mum acca ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo allo wi on jaram hiɗon e janggo noon kadi jam tum alhamdulillah ɗo noddami honto ɗon maake honno jaaja meɗen ɗo e Grayof meɗen e Kajjatu Telimile woni fammi hajja Kajjatu Grayof Telimile komi somo woni e suivude no ɓe wiino noon Telimile wona Burure kono yawno ha préfet on boddi soppi ɗum ka bureau mi annda no ɗum woniri na ɓe wino Telimile na Burure kono préfet on jooɗino ka bureau mum boddi soppimo ɗon ko Allah muuyiri noon ɗum noon ko Allah muuyiri noon d'accord gonno way to da jang alhamdulillah onon boy alhamdulillah ɗa hokka hombo yombo walla ɗa faala clip hombo mi hokki ɗon iphone ka eyyi d'accord ɗa hokkama hombo yombo acca merci beaucoup Hadja Kadijatou depuis Telimile hoɗɗo Grand Yoff merci beaucoup a jarama mi salmina moƴƴa moƴƴa salmina ɓe Telimile ɓen fof en global vraiment salmina ɓe Telimile ɓe moƴƴa e ŋaccali hay goto e salmina ɓe piita dongol tuma ɓen par ce que iɗon andi dongol tuma ko ɗon min DJ Bela Joli jeeya kono noon si dongol tuma sendama ko Guémé mi hammita si Guémé kadi fof sendama ko Abdoulaye Fello mi hotta si fof kadi sendama jibinande anden ko Jolil e Kenko mi salmini o mi weltanike o moƴƴa salmini Hadja Binta Pellel le président de femme guinéen d'origine sénégalais en salmini o moƴƴa kanko eke makko fop e ŋaccali hay goto voilà merci beaucoup Jam Binta Pellel korto kartan fof ta hulu andi min komi yette bari voilà si haldama en haaɓi ɗen haaɓi si haldama e moƴƴidini ba faw ha mbabba yara kafere hande kadi goɗɗo natta kunde men par ce que mo kala andi konto ereji ɗi ñiwri merci beaucoup Jambinta Pelera mi salmini moƴƴa salmina Mamadou Baylo kadi e Dieynabou depuis kala ko won toon e salminen kadi kala wonɗo ka équipe femme d'origine guinéen haray en hokkaniɓe fof en accali hay e goto acca maydaren mboma avant tout arten ka plateau men Jama TV.
Bisous à tout le monde. Signé Mboma Wendu. Mboma Wendu, Salah Diaby, bientôt retour au Sénégal, Dakar. Mes amis, ça va chauffer, ça va savoir. Comme Boni Hombo, Salah non Diaby, au Sénégal. Retour Mboma on, noir de doy, wadon tun doy. Doy, wadiran doy. Kono bay meyedima. Ok, merci beaucoup. Régime Andanon da Goldegoy. En tout cas, régime travaille bien. Passez message di norani miro. En tout cas, mi weltorike message din kadsi. Vraiment. Merci à tout le monde. Merci aussi Massé Mamadou Wobedade page Facebook ben fop en akali hay e goto Ibrahima en akali dal person en ala elimude sakko jiumen passé do ngandi aduna on ko doy mo wadi doy o gaynay fo mo wadi bogo baga yido wotertomo. Merci beaucoup en salmi jama fo Gérald Barry G224 depuis Gambia people lo ngandi concert ma kon Salah Diaby ko le 20 janvier kanko e tatika tigi akasa on se kan nyandara la Gambia people mais ya me wada bombe men du de tung besi kay men du de tung kono na ata nanon tati ka kon tati ok voilà haray salmine jama fop ngacali hay goto jama no weltana vraiment 78 watton 116 82 38 78 116 82 38 artan kay mission men régime si tay go ala kawde ka ligne armahi dare Saifon Balde Allo dige bela joli kadi l'homme fort non sa génération ça va day jang alhamdulillah ko Mr Ablaye depuis marché Wakamo Mr Ablaye depuis marché Wakamo Ablaye brochette aywa hiru ko mi salinima artude day jang jantuna la ko no fewli an non ton alhamdulillah ayo no kortu kartaji di ay men korto kartanade merci Ablaye. Ok, ko ade ko la hiru don taw dido jama e sonna makko anka mi hiru ma anga sonna jama merci ara ko watto ko no weli no fotti no laba jarama Ablaye ko non burni fottinde welna ara ko ade ko tara mi do jodi ko atale yero ko afir do d'accord ay hiru kam tan salmina tan ko e madan jama ko salmina yero moƴƴa yo ara mi hiru kam salmina ko watto ko no laba no fotti merci Ablaye
Ouais, merci à Jarama. Merci Ablaye, merci beaucoup. Merci Ablaye depuis Wakam, benam Ablaye Brossette, voilà. Andi non hariko yungundu passé oh. Hani Ablaye ko tournano to ade ko yungundu wieteno quoi donc salmino moƴƴa salminen Camara cak miñam makko kadi no salmina moƴƴa salminen Aliou Café par ce que kankadi vraiment ka marché ɗon ka damal marché ɗon kala fara ɗo yarde café sa dawi ɗon subaka ay café moƴƴa salmini ɓe Wakam ɓe fop ley goto salmini kadi ɓe marché Wakam ɓe fop ɓe ŋaccali hay personne vraiment hiɗon weltana salmini kadi ɓeɓe 6 avenue Mamoudou par ce que kanko abi mi doloke ɗo Mamoudou 6 avenue merci beaucoup à toi mi salmini moƴƴa an kadi en tout cas iwen ɗon kadi are salminen commandres Bibul monada horma kanko woni secrétaire walla wiya chargé de programme kala ko wiyete ko PEPS ensemble pour le Sénégal ka président Elhadji Mamadou Salif Sow directeur général ASP1 haran salmi e moƴƴa Habibou salminen kadi Diang Aissatou vraiment le femme de présidente parce que ko kanko woni présidente on ka rewɓe ɓen en salmini moƴƴa Diang Aissatou Diallo hoɗɗo Guédiawaye merci beaucoup mi weltanike mo moƴƴa salminen monsieur Mbalo aussi salminen kamɓe fop dal kala wonɗo takkiɓe c'est-à-dire wonduɓe e président Mama Salou Sow ɓen salmitama kadi mi weltanike o moƴƴa en tout cas vraiment hiɗon weltana président Mama Salou Sow aussi weltanama le directeur général l'ASP voilà sen iwi ɗon en artay comme woni ka ligne régime si goɗɗo ala ka ligne aranalan e Mamadou Fatako ko satti wo mi lelatama ɓawo mi lelatama donc salminen Badiang aussi ɗon andi kankadi mum fewni golle moƴƴe le 24 décembre en arta e mum so Allah jaaɓi salminen noon ɗon andi le Dri compagnie donc andi concert maɓɓe on ko samedi aroɗo le 23 voilà onon e Dri compagnie donc arten kanko Mamadou Fatako arten noon e Ibro Ñamme Paykon ko no wiye Ousmane Paykon régime akasa régime tattade feƴƴino hande tattade feƴƴi tattade ko nde wotere clip on ko nde wotere waɗete par ce que voilà régime ok amen Mamed Fata
Junior Fatako, l'enfant de Sekouba Fatako. L'enfant de Fatako aussi. Ko ɓiɗɗo Sekouba Fatako, ko l'enfant de Fatako aussi. Salminen Binet Mali, kankade mo darde mission on. Aka. Donc andi mi yedi kewon se gayni ɗo en artay e Ibro Ñame wondude e Ousmane Paykon. Ousmane Paykon okasa. Ibro Ñame donc en artade no joni kadi parce que ɗon andi ko min no min aduna on e ngal 2023 fop ko ɓeɗo mi tawi en tout cas o clip maɓɓe ɗo min do si mi tawama de haray ɗon no weeli fef voilà salminen jama fop e weltanike jama si régime sibro gayni addanalam bineti mali e paɗala ba so ñimi ɗon miɗo andi acca ƴettento goɗɗo ka ligne joni émission men on lanna no heddi seeɗani gokkunni heddi acca allo a yeehi ok accu konkugol tu ronka natude si a waɗi konkon a natay c'est ça ok merci beaucoup aray salmini jamma fof en accali hay goto acca kombol fuggi acca huttamo bafangal salamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jang jandum ke nala ɗon ɗa noddammi honto ɗamake honno grand iwndide men ñawlike ɓenen ɗo e ñartali inde nden a ñawlike ɗa ɗo e merci ñartali miɗo heeɗima ok ɗo weltina ɗon émission mon on merci beaucoup aɗa men hiwri ko moƴƴa toujours men siifay on ɗo quoi d' accord miɗo weltani o moƴƴa ok aɗa meɗen hokkana ɗon jaɓa senguiti fof d' accord senguete fof ɓe salmina ɓe sengueti ɓen fof ok ceerno monsieur Koundara fof no salmina d' accord ok aɗa mi wirke on ton quoi merci beaucoup merci mi salmina ɓe sengueti ɓen union termese on kadi union termese on ka monsieur Ousmane walla ka wiya Aliou c'est-à-dire en salmi e moƴƴa iɗon andi union de termese on Lamine Touré e prési salminama mi weltanike o moƴƴa mi weltano Aissata Koundara kadi effort mo waɗi on par ce que anniversaire ɗo Aissata Koundara waɗi effort molanaɗo mi yeggitalima mi weltanikema moƴƴata sikku mi yeggiti dey en yahay kadi hiroɗen maare jom mo wonnoɗa sabbu waɗɗen mo wonɗo Grand Yoff Hadja Binta depuis Grand Yoff merci Hadja Binta encore une fois merci encore deux fois merci encore trois fois si Allahu lan ɗon jaaɓi wota sikkude ko dugula waɗanɗa mais nak ko ɓay tun sayiji ɗin koni fewdu ɗo e ko ɗum waɗi hara en salmini jama fof en hakkale goɗɗo acca ƴetten goɗɗo ka ligne e ñinnemo assalamu aleykum allo wa on jarama ɗon e jang mala toon ko no fewndi alhamdoulillahi onon le toon alhamdulillah no golle ɗe no yaade seeɗa ɗum maake hono ɗo noddammi hon to alhamdulillah ara awa komi yongude ka yittete mon par ce que komi yaltano to haade mi bonna yongudu ara mi wori kam mi salminima giɗo jama kam mi salminima lan jentimi ko jaltano kono ella ala merci o jarama d' accord ayo joni ko waɗi addi kon taw Allah hiwro sonnajo ma on e ɓe guure ma nden taw d' accord e madame ɓe am ɓen ok hilan koye yero coiffure ɗo kadi lan hiwro mo ɗo mi salminama kanko e sonna makko d' accord e grand diaro depuis marché wakkam ɗo oɗon kay ko guiɗo ande mi salminimo lando stranado kanko souvent sooda e borsette junngo an miɗo weltanimo d' accord hara wakkam fof kam mi yuri keɓe enen noon laayi nam ko honto fewɗonɗa yeyde brochette par ce que ɓe yimɓe rawanduyankoɓe ɗo namu ɓe waɗaka barki ko hakkude Allah miɗo jooɗoriɗo wab tammaru mi fus mi ala yeyde fen ɗo ɗon no marsali non marsali fesnani sen wallidire dey no marsali fesno d' accord yo Allah addu ballo allahumma amin hay ko adi addi konta musto camara ta accanammo yandi fi Allah teganammo régime waɗnan ɗo monsieur camara karamogoya awa gasi sace yongundu e Allah yo mo e kikiɗe ara makko ma gresi mi fuɗɗoto hande kadi aru merci ara merci on jarama en si ɓuuri ɗo kadi la yuro wa son naɓɓen non la yoy gelan ko gresi no ablaɗo yawilan hakkude yalla sina merci beaucoup
Ablay Brosset, merci. Koto Yungu, merci aussi. Yero Coiffeur et Sonnamungo, merci beaucoup. Salminen kadi kala mon daro matuka tayre ben fop kadi waka men salmino ibu e salmini mo kan kadi salmine wono soyon kan kadi on ande fo ko tayre be wakar be darde émission jidi salmin coiffeur be fop kadi mi akkiale hay goto femba be lange be femba tala ngaya mi romba to ben grand bel ari men fembe do donc mi salmino modja mi akkiale hay e goto salminen kadi kanko Ousmane Café telimile wondo ka fewndo y hara kan kadi salmina modja acca may Ibro Ñame arten régime hara canal lang musto camara parce que ko fanse makko noddimo acca maydare Ibro Ñame Ousmane Paykung arten ka plateau men régime Paykung Ibro Ñame acca ça c'est le meilleur clip
parce songo no laaɓi halaka no nani atta texture no laba kilipon no foti yimɓe ɓen c'est extraordinaire vraiment haray miɗo weltani Ousmane Paye ko merci à Big Diallo depuis la Guinée Conakry fewndo kankadi mo darde émission on merci à tout le monde et merci aussi e yahay morceau hombo de kadi parce que morceau no tora résumé nanali d'accord e yahay karama ko yami ino addu musso maɗɗa o parce que ko karama noon foti ha min ko morceau am préféré on no acca okkemo yungunu acca waɗen noon bay on kadi ha kikire salla jaɓi par ce que ɗon andi ere men yoni arten dernier clip on ko binetti maali wonde nge wadde voilà woni 31 minutes non ça nous reste 7 minutes hein parce que ɗum heɗone 7 minutes voilà acca may daren taw Mousto Camara
Camara, l'enfant de Ibrahima ya. O wi hay lansana konte wo yimbe mo foko Ibrahima ya jibina. Ino ngande hay lansana konte ko Ibrahima ya. Ko dum so wi wo nene makko no mi wolata fo parce que sinadu Abdoulaye Wullay. Abdoulaye sinadu simi woli fo Wullay. Merci beaucoup. Merci aussi kala wonde dade Jama TV. Merci wombe ka réseau be fo Mr Alpha hodudo e Wakam. Merci beaucoup Mr moƴƴa Alpha Mali. Merci. Acha ƴette goddo ka ligne. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Gajal Makan? Allô? Allô? Allô, oui. Allô, oui, nalato. Alhamdulillah, no marsude. Seda. Dano dammi honto dayne honno. Dayne Alpha Omar Diallo. Monsieur Alpha Omar Diallo, honto wondon? Medina. Medina, d'accord. Merci Alpha Omar. Mi do salmina mi weltani ki on do moƴƴa. Mi do heedi yo. Grand Jamina falno yo yewtu. Bismillah, mi do heedi ma. Allo, oui, DJ. Naam. Komi Yasin Bari, hein? Yasin Bari, hari ko humpitagol tum concert striker on ko ella on to waɗi ko duta sek ɗon samedi duta sek takkuma ɗon ko Medina wonɗa on to e Medina wonɗa ko Medina moni on to e Medina wonɗa on to e Medina ko ri 31 angal 22 ila andiri 25 ngol ka mairie ka ancien mairie ka mairie keso wonɗon ka miɗo andi ɗon duta sek ɗon en face ɗum majjinaki en face min lawi dara ko Colobane on to quoi ko duta sek ɗon waɗata maison de la culture duta sek bele jan ɗon nani merci d'accord merci beaucoup aray Striker on ko duta sek woni wadde samedi 23 padde si ɗon fala ko 18h yato parce que 18h aray tout est calé pay ko wonde ñande ko waɗa ko lutte fillede yo akasa parce que pour la première fois go waɗa concert Dakar nde ñande ça va chauffer le gars. D'accord, aɗa salmini jamma fof en accali hay goto minon en kikiɗe mi annitina on noon tournoi suusi foori résident à Dakar on dimanche aroɗo si Allah jaaɓi ko 9e journée wonɗe neɓata woɗɗinen tournoi neɓata aren hande kadi ka worɓe ɗiɗo ɓeyna goto e goto si nene felama haray goto e goto ko nene fela haray ɗon andi piiji buy feƴƴi match ji buy dogi match ji buy kayno heddi donc ande ha joni en gaynade premier tour ji ɗin kono en faala wadde ɗum ɗon rafal wawen darde waɗen final ngal ɗo e mois de février si Allah ɗon jaaɓi mo kala hetto raymi noon addoraymi président on salminama kanko vice président on haray mi andini on tun AC Guémé équipe yi janingui ton alhamdoulillahi rabbil alamina ko équipe yi jani woni AC Guémé haray mi torike mi jeeji on kala jibinande dongol tuuma mi ala wiɗe ko Guémé tun o kala jibbinande dongol tuuma anduɗo Guémé no participer au tournoi hara meɗen torimo yawgol supporta mo e dimanche si Allah ɗo jaaɓi 3e heure min jota haray ko teddungal le mon biyeji ɗin hino ɗo déjà ɓe jonni min biyeji ɗi anda hoore ma ko ɗin ɗon wani biyen ko 1000 francs jour ji ɓe waɗi biye 1500 ɗum ko joɗagol ka VIP joni noon ɗiɗo biyeji ko 1000 francs haray min torike jama o Guémé o yoɓe soutenu équipe on vraiment e dimanche arowo si Allah ɗum jaaɓi par ce que ko match amen dangereux ji ɗin ni ɗo ko obligatoire ma Guémé piya déjà minen pi match goto meɗen waɗi match goto nil donc dimanche arowo ko kutta kuɗɗum mamen piya men ɓa 7 points min wawa qualifiede poule amen o haray ko teddungal mon on fop min toriki on min jeeji on yaye supporton Guémé dimanche à partir de 16h inchallah. Merci beaucoup régime haray e waynodiri hakkikiɗe mi hakkida on e dernier clip Binetti Mali mi salmini kala noddunoɓe ɓen fof e kala wulɗanoɓe kadi DJ Bella ɓen fof par ce que ɗo gandi woni 2 émission hari mi waɗali ɗo yontere han ɗiɗi mi wari wadde golɗo émission mi yehi mi tourné an on Gambie mi arti mais ma mi arta kadi mi jama on kadi mi yiitida hara mi salmini on mi weltanike on Ibrahima Sori depuis Wakam salminama Ibrahima Diallo si salminama madame Bari DJ Bella Joli Mariama salminama moƴƴa moƴƴa Binta Rama nene ɓe fof mi salminiɓe e kawtangal fof mi accala e goto e Aydra kadi salminama Oussati Doumbouya kadi salminama. Merci beaucoup à ce soir les gars kalaɓa poy onon e Mama Salou lemiro ware à face DJ Bella Joli 6 as acca merci régime
clip Binet. À ce soir.